Ljudi moji, dobro večer. Ovako vam poručujem da vi se jednostavno morate držati ovih pravila i ovih uputa koji su prepisali epidemiolozi i doktori i svi, i jednostavno se treba shvatiti da je ovo ozbiljna bolest, da nije zezancija, da nije šala, da se treba jednostavno uozbiljiti, da treba ostaviti ono što je prije bilo onaj život, jednostavno se treba fokusirati na ovaj. Nadamo se da ćemo opet imati taj život ponovo, ali mislim da sad moramo jednostavno priviknuti na ovo, jer ako se ne priviknemo na ovo, ne treba nam ni lockdown, ne treba nam ni policijski sat, samo sa mjerama, paziti sve to, možemo napraviti puno, možemo zaštititi svoju obitelj, možemo zaštititi svoje braće, sestre, bratiće, prijatelje i sve ostale. Samo se treba držati mjera i sve će biti dobro. To vam poručuje Drago Zelenika. Pozdrav!